Haka election Jied chairman hapok ka JHADC bala penyat de DC ka West Giant Hills District u Abhinav Kumar Singh bala pelong da ka jingtap vote secret ballot na kabenta arngut ki bayakun kentup rikut paren bat Dr. Sankey Shangpung u Sankey Shangpung la Shah Jied kum chairman bethamai ka council. Haka ni ka jingtap vote la shimenta da baro ki arp kendai ngut ki MDC. Kajingyok vote u Dr. Sankey Shangpung kalong arpo vote u rikut paren hinriu vote kat balai vote pat la yok kanota. Kat kum kajingtip patikana laong ha ka ballot la bo tangi ki kerteng ki arngut ki candidate Henry Yakanota la shuthok khulam hi de ki MDC bamla bantip. As already announced yesterday, our business for today is the election of the chairman to the office of the JNTI Autonomous District Council. In connection with this, 3 nomination papers have been received as prescribed under the clause 2 and clause 3 of the Rule 32 of Assam and Meghalaya Constitution of District Councils Rules 1951 as adopted and amended. The first nomination paper nominated the name of Dr. Sankey Shangpung, proposed by Shri Jied and seconded by Shri Khubor. The second nomination paper also nominated Dr. Sankey Shangpung, and the same is proposed by Shri and seconded by Shri Jhadc. The third nomination paper nominated the name of Shri Rikut Paren, proposed by Shri and seconded by Shri Daldilyama. Upon scrutiny, all the nomination papers are found valid and hence accepted. In pursuance of the Rule 32, Clause 4 of the Assam and Meghalaya Autonomous District Council, Constitution of District Council Rules 1951 as adopted and amended, since there are 2 members nominated for the post of chairman, the council should proceed to elect the chairman by ballot. I therefore call upon the Secretary District Council to distribute the ballot papers to all the members.
now proceed to open the ballot box for the counting of votes. The counting agent also, sir. Counting agent from both sides. Okay. Please make it in further. The result of the election of chairman, number of ballot papers issued was 29, number of votes polled is 29, in which includes 3 nota. Shri Rikut Palayan has secured 6 votes. Dr. Sankey Shangpung has secured 20 votes. Now we will come to declaration. I therefore declare that Dr. Sankey Shangpung, who has secured 20 votes, is hereby elected as chairman of the Jhadc Hills Autonomous District Council. Now I call upon Dr. Sankey Shangpung to please come forward to occupy the chair and also to preside over the rest of the business of the House. Thank you all. Mankan Chairman Mutli Yong ke atas house hakim kejam hadasin kuat. Sabtu ni kubri depan yang Deputy Commissioner yang West Hills District bersih di tentang berpulai di session ni berkata ini sama-sama di kuat ini yang misi pekan juga ya di officer staff yang council kemudian doi. Kuat ini ikut depan ni ya Khubor members sudah cinta Jied yang mencerman di Khubor. Segmen orang waktu Khubor, tak lihat sih mana berkode luar kau. Members sudah tinggi sini. Jika just residents dan teman kaum cerman untuk di hakim Islam Kurawan. Setelah itu depan yang mas ikut beri mana kamu kandidat besi mentah oleh kertas dengan Pusman report next year mau ini juga kita mengecil ke members itu kamu jual ikut dia kamu jual ikut depan le jadi perlu buat hak nota mau tema putih mengalah saya untuk intinya yang ada di rumah ikut lewat apa le
i bagi dekat lang i kuman lo sas nam jantar jadi por bagiannya satu di depan di numbers di sementara aku i di potelian di kublai di yang cuma ini arosnya dia hakim disuskan sebelum juga teman kau cuman jadi sponsor pada hari ini kita berusaha dua next skema dua yang baru disuskan sebelum dua teman kau cuman kau experience jadi kan learning experience dengan UUT wa nang isu pernah berperkam negara kamu seman macam ni. Negara nak kuat contoh di Khubor members you pun lagi newly elected members in Facebook ni potong pasal perlu ni report yang nak sambut di siang dulu kami kemudian cek agas house lalu bersama ada satu ada lepas dengan skema mengubah NEHU kan excellent members dulu European council di Indonesia memang council wanita yang system negara integrasi yang ke council bahkan juga dengan integrasi yang berjadi orang ini dengan satu kebijakan dan report jadi kami pernah bahas report pada kalian ada kamu sudah report pada yang semua kamu orang mati siwat untuk keksian ini untuk menghadapi semua dapat nampaknya kejadian jadi kejadian patah jadi isi mulai pelatihan dengan konsumen bakat tele bun dia perusahaan bun sendiri tiba ucapan kejadian satu biarkan cuman hapur dikendon kian kita beri pilihan ikut terus dia akan dapat bisnis dalam satu ini satu dua bagian ketersibukan yang bagi majority dan lagi yang konsumen hapur empat siap lagi dekat gabungan majority dapat kita membahas dua ini lalu di disingkans prosumens umat kita membahas juga kekuat satu yang jadi lagi yang konsumen expect lah yang kita membahas buat berat di konstruktif ideas lebih pada yang isi tepat lagi wah mau dimakan sama dan kasih lima di rumah tepat lagi yang isi yang histori pada ini berat di bil berfakar pada yang dah prosumens kontrak itu konstruktif ideas lebih nikmat bertai negara bahagian yang council bahkan juga negara bahagian yang kedua menjadi dunia karena dia lain report ulas kami kami terambas borok yang tidak ada house mempelai khususan akan ditinggal dan ketekan ketika sudah siang dan bila dari Khubor membahas sementara negara